إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي نياد ألغن من كوريا ميجندني ألغن من هفتاك فهرو كوريا جنديوما مدرساген كوريا ميجندا كلاس تكتيرين هترونا كلاس أدي ميادوك موضوعك ألغن من أدي ميادوك موضوعك ألغن من خيارك فامي وني توخوتا كافر وما الله إيمان بو أدي توخوتا كافر وما كي مي ألغن من مسلم كمغا وان إدي كمغا وان مكم مهن إنجن جه موضوع توخوتا كافر نوي الله سبحانه وتعالى إيمان نوي وينه أدي مي لفظك ألغن من لفظك ودانه بحك ودانه أدو نيوه بحك ودانه එහෙන් නමස් මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහුගේ කලාම් ෆලුගා වාවාලා වාෆාවා අද වහීගේ බස්තක් තෙරේගා ඒ ඉලාහු බහයන් කුර වාෆාවා බස්මුලේ අද එහෙම තෝකූතකි කොබාකුන් අල්ගොන් මෙන් එබජෙහෙ දෙනෙගන්නන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහුගේ රසූල් බේවේ කදොන් අද අල්ලාහ්ගේ කවන්තකම ගෝවාලා වා ෆොනු බේවි මග්සද කීවෙස් අල්ලාහගේ ඊමාන් වේ තෝගෝත කාෆරුන් එහෙම වේ ඒ ඉලාහ කීර්ති කුර්ආන් ගා වහී කුරා බංගාෆානි වලකද් බඅත්නා ෆී කුල්ලි උම්මතින් රසූලා තිමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොම්මෙ උම්මතක වෙස් රසූලක් ෆොනොවෙවීමේ වලකද් බඅත්නා ෆී කුල්ලි උම්මතින් රසූලා කොම්මෙ උම්මතක වෙස් රසූලක් ෆොනොවීමේ අනිඅබුදුල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ් ගල්කන් කුරුමෂා වජ්තනිබු තාගූත් අදි තාගූතුන් කාෆරු මට්ටකේ අදේ එහෙමීම අල්ගොන් මෙන් ඊමාම් වා එදේ බයිකමුගා වානම අල්ගොන් මෙන් අබජෙහෙ තෝගෝත කාෆරුවා ඒ තෝගෝත දුරුහෙදිවුමේ එකිවාවුමේ මේ ආයත් ක බයාන් විෆාමි වනි අදි බකරා සූරතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබාන් ගවාවනි ෆමන් යක්ෆුරු බිත්තාගූති වයුමින් බිල්ලාහි අදි දන්නාෂේ තෝගෝත කාෆරුවා الله إمام جميع الناس فقد استمسك بالعروة الوثقى إنا ورقد ويجن باولك كهفات هافية لا انفصام لها ولكن إنا أكدو إراغ نودان مانك إسلام دين إنا ولكن كهفات هافكم قوانما شهادة كلمة كهفات هافكم قوانما إنا دينو ثابت وهره بينهما مي أرغون من දස්කුරන් ජෙහෙ කලිමයි දෙනගන්න ජෙහෙ එච්චෙක් ආද තෝකූතකි කොබාතෝ ඒ තෝකූත කාෆරු වෙනි කිහිනෙත්තෝ ඒ තෝකූතුන්ගේ වත්තරතකි කොබාතෝ එහේ මි හුරිහා කමෙන් අලගොන්නුමෙන් දෙනේ දස්කුරන් එබජෙහෙ මි ඊමාන්කන් අලගොන්නුමෙන් සහගතුගා බාවන් අදිකියේගේ ගතුගා දුනියේගේ මි දිරිගුණ හයාකෝ අලගොන්නුමෙන් උඛරවි හයාතා බදල් කුරා ඉරුවස් කාමියාබි ගහලවරෙන් කම ගාවාන් ඒ දෙකම ගවානම අල්ගොන මෙන් එබජෙහෙ මි කාම් ෆුරිහමය දෙනේ ගන්න ආදේය ගොතන් අමල් කුරන් ඒ අල්ගොන මෙච්ච ලාසිම් කුරා කන්තත් ඒ අල්ගොන මෙන් ඒ කන්තත් ෆුරිහමය අදා කුරන් ආදෙහෙමීම අල්ගොන මෙන් එමෙ ෆුරතම බලාදම හිඟාතෝ ආදේ තෝගෝතකි කොබාතෝ තෝගෝතකි කුරි කල්ගොන බයන් කුරි ෆදන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහුගේ කලාම් ෆුලුගා බයන් කරවා ෆාවේ ඒගේ වාහක ඒගොතොන් අත්තනික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආනුගේ අත්තනික අදයන් ආයත් බාබලවා ෆාවේ ඒගොතොන් දේ ආය කල්ගොන කුරි මේ බයන් කොද්දිනි වලකද් බඅත්නා ෆී කුල්ලි උම්මති රසූලා අන් ඉබුදුල්ලාහ වජ්තනිබු තාගූත් මේ ආයත ගමියති කොම්මේ උම්මතක තිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූල් බේකලක් ෆනු බේවීමේ ඒ අල්ලාහගේ කනි අලුකන් කුරුමෂා තෝගෝතුන් එක්කිබාවේ භරියවේ දුර්හෙලිවගතු මට්ටකේ අදි හැම හැම බකරා සූරත් ගයිලා වහි කුරබාෆානි
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ندبيه دين وحي قرباني والذين كفروا ودي كافر ويجم يستكون دناشه إبامي هنكي والذين كفروا كافر ويجم يستكون نكي إبامي هنجي باوريكي مدد وريكي أولياءهم الطاغوت إبامي هنجي مدد وريكي نصر دي واقع دي فراتكي طاغوتن يخرجونهم من النور إلى الظلمات عليكم قتري نر عندكم قتري إبامي هم واتالي جندي أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إبامي هنكي نركاج أهود ورني عبد عبد جتنو قدمي تبين إهميما ميجن ألقون منن إيجن مديي عادة مي طاغوتون أميهم نكي نركاج عبد عبد واني بيكم قا أميهم ن إيمان كم قال ونكي الله إيمان و أميهم جه مدد وريكم قا ولي وريكم قا وني الله سبحانه وتعالى كان هذا سيله كيرت القرآن قا بحكر بانغواني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله إيمان كم قا أهل ورين إباميهم هنغرام قراني الله جمعك إهني كمكو كافر يقام ميستكم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إبامي هنغرام قراني طاغوت جمعك فقاتلوا أولياء الشيطان أدي شيطان باورين تيبامي هنغرام قراشه مي آية والغن من نبينجي طاغوت نكي شيطان جمعك قوالا ميهم كان الله غردي أي الله سبحانه وتعالى كيمن تركم بير وجن إله أي خاص وجن واقعن تتجهم فراتك أي أمبرادا أي إكوتة عمل كرام داميهم كان أهمية إيمان كم قهدورين هنغرام كراهوشي الله جمعك إهني كم كافر وميستك هنغرام كراني طاغوتون جمعك تيبامهم هنغرام كراهوشي كم شيطان عجي كورنا باورنا دين وحي كربا فيهما أهين آياتك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد أدي طاغوت إكباب درهل وجنة ألوكان كرم ألوكان كرم إكباب درهل وجن ميهم أدي باميهم الله حضرة ينبري رجوع به ألوكان كرم يستكون دناشة إبامهم أفاوركم خبر ويه فبشر عباد ألتكون أفاوركم خبر دباش إهميما مي حقيقة قالون من دينغنن جهه كمه كوريغا مي بيان كوري فدان دول قالون من كوريغا دروستك اس بيان كوري فدان همه كني دولون بونلومون ادي حسابون فودنوني ينو قالون من همه كني دولون بونلومون ادي فودا لوي كنني قالون من الله سبحانه وتعالى امتحان قربان قالون من دولون بونا بونومكي اي همه كني algon menna hisamu fuddade ve neccenno algon men imtihanu kurevi algon menna mi duniye mati gaves algon men amal kureto algon men Allah subhanahu wa taala inge vigota amalta bahatta to mi huriha kamen e ilahu algon men imtihanu kurabwa algon menge kiban ekantatta ballawane ehevima algon men denegannama toqutu mi algon men islam umang em iman umang emme futama kuran jehe kamaki ayatu ga vesmi wani ade de rukum me shahadatu ge kalima algon me balala la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi kiyane mi kalima ga futama bagam yati la ilaha emi nafi ga miyannani ei allah fe walukan kurave huriha farataka inkar kurani e farataka algon men emi iqrar wani e kafaru wakama ade yafam yannani devana rukum إلا الله في وامي إثبات مكياني إيه مي ديركونا كيمي إيمان وما فريم كورن جه ديركون إكو إكيغا جن جهني ديركون إكو إكيغا هم إكني لا إله كيا جن أدي حسابكم إينا إسلام كن وين مسلم كن وين إينا إسلام كن مسلم كوان بين واكم كوانما إينا جهنه إلا الله بس كنا أي إكو إكيغا واكي كوكن وان دوالو كوري كولوغوس huriha togo tunnaki allah fe walun kurwe farata ki kobato hoda bada fa den as
fahum anekka den aviru kolu timanna den illa Allah yani henenu ekku ekiga genne jehene henemes mitanuga la ilaha miba isbefa mi wani ade puriya gene fa mi wani ege muhimmu kamga bolukum ga sabun ei ena Allah godigen wakama qabulu koffa buramun e ade ilaha khasakam hen farataka ambura dagen nu ate e farataka bar libigen wakama dekigen ade Allah godigen wakama qabulu kudesene ke imane nu ehem wima eme furtum kamka me guni hen eme muhimmu kamka me jeheni ehem guriha farataka kafaruwan adi hame ya ekiga Allah gima ehem ve midanuga elmene bayan kuroba fani la ilaha isbefa wa muge hikmate kamuga komme kas algon men togotuge maanaya elmerin bayan kuroba fa maanaya ade alwalima ade e war elmerin eki maana ge bohri kuriga bayan bedi ayatuke surifadan e war gina jami maanatake himene lafsemi ehma e shaytana kamuga wesse bohri adi eme khulasa nuwata ege furihama gotegotuga bayan kuroba fe bay ilmere ge terega war khulasa enames furihama maana ikloegotuga togotaki gobaka gotu ibn qayyim rahimahullah dalo fawani ei ala haddu fahanala di ume ena e haddum berugen dadi ume alukan kurumugaves adi thababu mugaves kiyamanterikan ada kurumugavies ves au ena haddum berugen gos e Allah biwa ege komme kame emi bayan vedi akan kamugaves alukan kurumugavies tababu mugavies kiyamanterikan mugavies ves ehem farataka ekame khasa ko e farataka e haddu nattagen diume eyashe mi kiyani tobutaki adi komme baige terega wa tobutun naki eba mi hunga gata hukum hodan da mi hunne Allah ge rasula ge hukum fiya wa hukum ta hodan da mi istakunne nuwata eba mi hunna algon kurve mi istakunne Allah fiya wa nuwata eba mi hunna tababe ve mis mi hunne Allah ge hidayat beerun ilaha khasawa kankamuga ilaha tabawan je gugutaga e mis mi hunna tabawani kiyamante e mi hunna kiyamante riwani Allah khasawegen wa minwara nuwata e minwara ehem vejikam qawanama e tawbote kamta ehem adi ham ehem Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bayan kuroba have mi tawbota ki ei Allah fiya wa alukun kurave komme echike ei ehem adi ham ehem Allah fiyawa alukun kurave komme echike adi insanekam gawanama enen alukun kuruma rohigen huri mihekam gawanje ene misalaka mi alukun kure Isa alayhis salam ekam Isa alayhis salam ki tawgut kenu bunave nei e kale faanu ge ruhi wada gatuma ekige non e kale faanu Allah subhanahu wa ta'ala ufullavi emi kale faanu gatu kurafan ulubbe hnames e ilahu kale faanu himaya kuraba ufullavi e ilah ge hadratuga Isa alayhis salam ne dekale faanu qiyam gaibum duniya adon funufeni kamak hnames nabi be kale rasul be kale gotuge no e kale ge faanu alukon ko ari kale faanu ufullavi diya me ge fahum ilahi kamak hadaga embe sadeka kale faanu ni wadaga ne no ewa qur'an ge bayan be fabe adi alukon kurave den yennani ege itura alukon kurave chikum ko bies tababe chikum ko es mata kiyametere chikum es Allah ge rasul ahi wa ei tawbutake ehmi ma mi tawbutaki den hame yakiga algon me balada me je kihine to hemir me fade chi algon me kafirwan ni hagigatuga mi adu algon me mara boda samal kan den je ki algon me mujtama ga mi zamanu ga algon me mi bayan me dia kankam ga tereng buda sida ko sadi sajida ko galukan nukuri kamako shiruku ge mi tawbutaki mi ege khulasa yakinwata deha ko deni note yanga deni shiruku Allah shiruku ko e kureve farataka mi kiyani tawbutaki shiruku kureve algon kure farataka e kiyaman terikan nuwata tabaum ve se nisbe kure farataka mi kiyani tawbutun gaib de ege kam istawa kurami hum mikada mismi hunna ehmima mi algon me mujtama ga miyado bahuri mi buni he budagal kon kurun den names miya gule waram muhim masal tak algon me ma boleti kankan kamuga nudeki misalaka Allah subhanahu wa ta'ala ge baaga nebi mi ki e Qur'an mi materi kalam pulu mi ga mi wani hakko tedukan qabul pura hal mi ga mi wa hukum tak kandeligen dekolu haja ege macca hukum tak haja muslimun kam ga tibe me e hukum tak tanfiz ko ei timanna me benu ba goi kam ga unen wata dawa ko hadam dani mi ege tire badegen dani kankam mi hamdani ehmi ma algon men den denegen ne beje mi kihinetto mi to bota ka Qur'an timanna me benu ba goi kam
ade tawbuta kafarumaki ei emme furtamukama kurige bayan kuri fadan ei la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi kalima ya mi de kalime ngi qur'aro ete duko qabul allah fewa alukum kuro ebbes secche ki ebbes fanate nuwa kama ehma allah fewa alukum be note ilaha khas ebbes kame nisbe kure huriha farat ki echki baatil echki kama te duko qabul kuro allah fewa alukum i'tiqad kuro adi echku durhedi vegatum mariya vegatum echka nafrat kuro ruliya echka adi hame ehme e kamuge ahudwerin kafar kuro e kafarun kamuge ahedum e kamuge ahudwerinnaki misalaka buda alukum kura mismi ho note inum bes tawbutum kotuga bedeve gaiban inge kama dawwa kura mismi note inum bes de eba allah ke hukum fulta ga macha hukum ta hada allah hukum fulo ga inkar ko ga macha hukum ta mi hada mismi mehunge kufro algon mehunaki ko e mehunge kufro algon me qabul ko note mehun kafir ko mige baade hem masale muslime gotuga hunna miha ko efada kufru ga amale kurima ena di takfir kurum ei khasa masale mi masale ki ei muslime gotuga hunna miha ko ena baharege ei pura kantakka uzuren obedane mige ve suri kufru umuga uzuru wane kantakka uzuru ene nonna ne kantakka ege tafsil iradu kurabiya hin darustakka kure dawr kan bayan kate to badana mitan ko khulasa ko migenane e misalaka me buni hen algon men ege ahduwerin buda galukan kurami mi hunne kufru efsade ge shakkus ko kenwa shakku ko fikam ko wane algon men islam kan e hisab me gelli ei algon men ei shiruku kam ga kufru kam ga ei emi hunnaki ei naraka ga hodore kam algon men gabul kuran jeheni ehme mi tawquta kafiru maki adi mi algon men e ade millat ibrahim nota e nabiyye e millat thabaw Allah subhanahu wa taala qur'an ganga fa ibrahim alayhi salam dekhe namuna ke millat ibrahim e kiyani fattabi'u millat abikum ibrahim tibam ga bafakul ibrahim alayhi salam ga millat tibam thabawa huskame ehme ma mi millat ibrahim e kiyani algon men إمام بمقا ميتي إبراهيم عليه السلام ذكي نمونا فينا هذا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يبامنا ريوتي كما نمونا في إبراهيم عليه السلام ذكي باغا ذكليفانا أكيغا إمام بيسم كي باغا إذ قالوا لقومهم كليفانو قوم كميسكون كليفانو إدالوا إنا براء منكم تمام من برية وكما من كليمنا ومما تعبدون أدت يبامهم كليمنتي ألقون كولي هوريها اتكاوس ومما تعبدون من دون الله الله في علكم كره وليت على من تي علكم كوغله هوريها اتكاوس كفرنا بكم علينا كافر الجامع وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أهرمنا كليمنا دمدو نوليري كما عداوة كما حساب فشوني عبدوا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده تيابامهم الله كان إما بالجوم دان إهمي مي أرغون من نبيتي إبراهيم عليه السلام ذكري نمونا من إيه يا أرغون من هفاتا كم غوان أرغون كامياب بانغوتي هذا دين كوريجن بيان كوريهن توبوتون لبتر تبارك جينا إيجتي إيه تفسير أرغون من بيان كوري تباوي بيتشكم كيمن تري بيتشكم سالوكم كوري بيتشكم كبيس بس الله خاص بس كم إنهم فرات كم فرات يكون بفرات يداني كها كم بس يداني هيلا كن كم بس هذه هم هم إسالك ميسمي هم ألوكم كم مولى غيري بكرة جس ثاري يرو هندو ثاري تك كم بس إيجي माना गए तो वो तुम्हें कम एक असलो हकीकत गए तक चुकी तो को मिसाल का हीरो हांदो थारी तक तो वो तुम्हें नो एक असलो गए एक हम को एक यमी मालुकन कुराती एक एक माना गए तो वो तुम्हें कम एक बेदेवेनी तो को त्यामो लेके को तो एक असलो आदि तो को तनु कम कवियस बस एक चुकी सीधा तो को तनु कम सेम बीमा इंगेरी इच्छा सब मी मालुकन को बोले एक एहनमेस मेबुनी हैं गास कहा गई कम कवियस आदि මේ ඊළඟට වෙච්ච මේ බුදු හදාගෙන ජීවියස් වෙස් එයි තෝපොත් ඒ ගලකම් කරවෙති ඒගේ ධාතු ගාස් ලකී එකහ කියන්දි තෝපොතක නොයි කම් ගියස් වෙස් ඔමයකස් එහෙම හුකුම් කුරුමුගා මේ ඒ බහිමනේ තෝපොතුන් අදි හැම එහෙම අලුකුම් කුරුමුගා තෝපොතුන් බහිමනේ අද ඒ අයකේගා කියමන් තෙරවේ තවාමුගස් තෝපොතුන් බහිමනේ බර බාවර මේගේ බහිමනේ බෑත මේ නුරක්කා තිරකම අලුකුණ මේ දෙනගන්න ජෙහිකම කී මේ ශිර්කු ගතිරේ වෙට්ටේ කංකම් කම් ගවාති අල්ලාහ් වහී කුරබා ෆනි කී කුර්ආනගා අල්ලාහ් තාලා හී කුරබනි
innahu man yushrik billahi Allah shirku fi miha dannashi faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah subhanahu wa ta'ala emihaka suwaruge haram kurabba fi wa ma'wahu an-nar adi ina demiyuna tanikamuga damawahu shin narake ehemima mi algon men deneganne jehe kamaki e suwaruge haram be naraka ina demiyuna tanikamuga Allah subhanahu wa ta'ala e badabba ehemima mi shirukuge mi kankamu algon men denegane daskuran jeheni hitam me waraka shahadat ke dekad men dudun adi kiyage honi mi ko biesfes ena maruwe dani mifada kufurge amale nuata shirukuge kamege matiga kamuga vecche samuga waanama ekashige be enen ebahuri ege uzur nekkam ga waanama uzur nekkam ga waanama ena abaduga badan narakaga demi onnane mihekam ga vege dada emima den algun badadama mi to botunge nagandu raisunaki nuata boduntaka ki kobato adege terege ebahuri bodete bodete ilmeni bayan kuraba fegoto magandu faspen ilmeni bayan kuraba fani to botunge terega ei eme furutames Allah fiwa ehem farataka algon kurmage goada shaytana ki emme furutama mige terege hemene emme bodu memi hunge bay bodunge terega ade togotunge bodunge terega no taraisunge terega himene emme furutama bayakite shaytanu adi hameyakiga aniyaviri Allah subhanahu wa ta'ala ge hukum fulta bajaruko e nun hukum kura mismihum ebe himene Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an wahi kurabani alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih halay khan deke wada nukonwen heje mi bayaku emihun dawwa ko bunete ebamihun ima bicche kalege paana adi kalege paana kurin baapale bechke ekama ko yuriduna yatahakamu ila tawqut emihun beenumani tawqut gata she hukum hodati hukum kurman emihun ge gata ko se hukum ta hodo miha aya baaba debuni ei muslimu ge tere mihka yahudi ge tere mihka deme tu masal jehige yahudi kalege mi bunani ararum ge ingashen kamuga faisala kuran hukum hodan kaleme ge nabiyya gata ekkada me munafiqun terega hemene mi hikabuga bunani ena bunani nuna ke kalemen ge bodunge gata hingasela enen ege emihunge bodunge gata gos rishwat di olwa lagen e hakku non got gote sugun kurumene ehem bima mi ahaya baba de wini kama Umar radhiyallahu anhu e dan ege wadagen e mi hege bo handa de bikama bayam be fa me kom ekasmi ahaya baba de fa mi wani mi sababa gulijen kamga bayam be fa wani ekam ehem miyati emi benu be tokotun kare hukum hodat nan e Allah ge rasula Allah ge baba de hukum du kolla fa gos ehem bayge amilla hukumta ege teriya hoduma ebami beenum be waqad umiru an yakfuru bi mihun amru egen wani e kafir mashe wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida yudillahum dalalan ba'ida mihun boduma maghfiratuma adama shaytan beenum mi furutama ki shaytan devane ki Allah ge hukum furta badal ko ege macha hukum ta hada mismihum e hukum ta qura mismihum adhame hemme Allah subhanahu wa ta'ala ge mi furutama ki shaytan hukum fiyawa hen etaka hukum kuram ismi mi Allah subhanahu wa ta'ala baba de vecche fiyawa hen hukum tage rangalu vecche kam gemige ki halat tage bohude e kafir wa halat ka kafir nuwa halat mitar ka bayan ngani kafir wa halat bayin halat ka ena hukum koffana ena duniya wifadat ka ena gami hemi Allah hukum ko dukat e fad halat ka de kafir no hinga dane e ke tafsil huri masala hen mesmi Allah hukum nukurum kiwe se kafu kufur ke tere vecche darajat tage ke tere ena hukum nukurani misalaka kabodu kurani emi zamana gulecche nukam ka miro ena hisab ka ena hukum nukurani ei misalaka evre molo ei merangal hukum ka kabodu kuriyas misa emi ena hadafe hukum ke ma furiham hukum kam kabodu kurate hem miro hisab es kafir eno miha hukum kurani bunhen ena hukum nukurani Allah hukum ena gatimage miha bima nuata gami hebima nukam gawanama misalaka bayako mi adu duniya ge halatu ko tabalaha Allah ge hukum quran fashafiyamu emihum nas etanakan ara etane etanege e ule muslimun ge bar ge dafan etan atula emihum misal kalun duniya ge khala etane fennan ebukure
badala mar gon men Somalia tanuga Allah ke syariat tanfiz kurum names dunia ke baru takung etana nufuz forwa me faham tanuga hukum Allah ke syariat gam kurum dia ismi etana fassa ver kolla fanne ade hame hame madiya bediyas algon nadu ben Pakistan ko swat wadi ga nufuz forwa mige detin hatarwar ahar kurin hama Allah ke syariat tanfiz kurum ade hame ko te yamanu ke ves ben hisab takuga madiya bediyas Allah ke syariat tanfiz kurum dia wahaka taghen names khabar thumana doha fan names hurihatan kaluna badajes pennangoti hafarun etana asami huge nufuz forwa me faham etanuga ekama duwadi ismi huge wasbes matabar ves kanwada note mihun nag etanu fasada fawa mazar tehmi ma efada gote meduere daane tin hote ekada birueri kamege sabab ene ekama biruganna kanu je hagigatu Allah wakil kuran jeheni Allah ge shariyai tanfiz kurumang maguta hoden jeheni Rasul sallallahu alaihi wasallam ge manna jalgunna finnam ye tikalefan shariyai tanfiz kurumanta ka kafarun nussaganen ura kanu hennames duniyega ule iru eta baik duniyega ule mudaru ki gaumutam bitanuga itanekam game kale fanas yahudin naves ebbasum hattaba makag mushkun nas ebbasum hattaba ehme me siyasat miya mi kene efade eta kanta tege terege hemeli gen de mashade mi algon men dene ganne je kame mi tafsir ko mi wah algon mi adi alwadi pani gami hem bayan kuri mahama Allah ge hukuma hukun pura kom mi ko bagutum kafar ko fane hennames mi tafsir wadi kuri masale kuri ge bayan kuri iman kam ge tafsir tak terege algon e bayan gudako adi alwadan adi pure situra iman kam ge muhimmo ahlus sunnah jamaat aqida ga dene ganne je bayan muhim nokta tafaha daru insyaallah emmi timmana ba hatarwana ba ki ilmu ghaib ge ilmu ge kama dawa qur'an ismi sihur werin wa tafaat bada ismi fada ismi adi faswana farataki e togotun raisun ge bonunge faswana farataki ei ilmu ghaib ge ilmu ge kama dawa qur'an ismi sihur mi ene galukan kurumang ene ruhi qabul ge hunna mi ena misalaka duniya ke huri mihen ene galukan kurumang ene ruhi qabul ge hunna mi ha efada mi ha ki ves ei kafare ene ki tawqute ehmi mami tawqutun algon men bariya vegan jehene evi tawqutun nakile tawqutun naki algon men baya kanwa de farata kafir vegan none algon men iman ve farata mi kan algon men rangala deligane Allah subhanahu wa taala uke musba iman ma jehe vekumga iman vegan tibi vekumga ba jehe ade ei algon men me bayan kuri wahdatat khulasa ei algon men la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalima fikiya algon men rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ga ekle khalgari hal islam mag ya mushrikun gen wate jahil zaman ga mushrikun gati betak eta be ka mes kale khan dalani Heki bashi Allah subhanahu wa ta'ala ki qawti lahu man ilah wa al-amri isparat al-muhakama man kana ikhwan ki Allah rasul salaka muad khan yaman kare fonu be fitani em furta buwada kam ka kale khan hadwashe Allah qawt kam buwada adham hemme iman kale khan ki ilah wa rasul ehmi mi algon me mi kalime ide kalime ya iqrar bima eto mutakafir men ehma to mutakafir galgun men lazim ge mani ek jinsa e kafir ehna me sahrik misalakam iha ko as ena ima gawen ne tere gata dikhame mi ge tere ge himene kame e shiru ge tere ge himene kame no to tere ge himene kame ne ge ena ikamka ena istisna ve ena yo ege bayan ko e hisab den duru no ejje ko wana ena مسلم كونه وعد النمس إن أصلك شهادة كلمة يا في الإيمان إن مسلم يوتقى بيدو يا صاحبي كلمة الإسلام وداعن एक तरह के बुरे हादसा ते बेकम मिसाल का दात अनुवाद क्यों गहे के गहुगा परखा दे बेकम भी ये परास और हथियार ए दो ये बरका दे बेकम ए नसरो दे बेने कमाई के सब में है नमस एक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दन्नोने बेकम को कार्य गति में मुश्रिकों के वा गहे दात अनुवाद का समझा मनु में जड़ना दात अनुवाद कमा लहु दात अनुवाद ये इबादत हरने से तो गए हदवादी मानते दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदार रसूल को दान गाती है मिकदार ने बानुल इस्लाम पैदा करना बताने इजाज़त लना
إلها كما لهم آلهة موسى كفانا كفانا كفين إبي قوم كفيهم نبأوا إله تكلم قرآن فلان تمن من سالكم قرآن إله كتبت إبر كفر كبهين كمين كذي كله فني ما إبي كم كافر اعتقاد كبه كم تيمه إهم إكن إيجتر من دبس اعتقاد قرآن كيس كافر وانا سمعنا بس إيجن إبي كله إيجوانا كفانا تي إدم بيان إدم كسي بيان كده كفر نوينا إبي بچتے ہیں پورے نون نال یہ مہمان کو بھی قادر ہے پرم مفتا ہے ادے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی خادمے کی ہے اور اسلام کو تکامی کی ہے خادمے یہی ہمیں کنے تم کی ہے خادمے اور کو بھی درس کا بیان کو فرمان ہے تو کی ما قبول کرما ادے ہمیں عمل تنفیذ کرو اے لازم کرا کرتے ہیں می ایمان کو قصد کرے گا میں نے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کا ایمان کو قصد کرے گا من يتحدث من يتركم إيمانكم كي اعتقاد بالجنان وقول باللسان مع الناس بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أي هيتم قبول دولون كيا أي عملهم كما تنفيذكم كورج هي تكي أنا هم يأكيدا كي من تلك داكم سببهم إتمنى دانة تكي أدي الله قرد بقى سببهم ونبيعن دانة تكي إيمان تريكم كي دابعن دانة تكي لا إله إلا الله فرط ما بام يتي لا إله كل كلمة بيان كل فتان جاي إلهكم بس حق إله ونواك مالكم كربه الله في إلا الله ديوانا بان مي دبيا كي كي جاي إمام مي ألقون إمام إيه بقول لازم كراكم إيه بس فرط ما توبور نكاف بام يتي إيه فرط ما ركون يعني إيه اسمه يعني إيه بدوات إن بس مي كي 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 ديوانا بكون كي الإيمان بالله الله العظيم لم يأتي محمد رسول الله إما مين فيك معنى كي لا إله إلا الله الله هو حق وتعرفا به بس إله المبين معنى كي إله بهاك به كي من يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هيك معنى الله بهاك من مراد الله دينه عبد إله أداك حق هيك ما يا خلاف الإيمان يا خلاف يا لما قلت بجمع كمان من الإسلام كان نفي في لا بسيلا دانا يفدهم من قومكم كمان من الإسلام كمان هم يكون يقولون أن الزعفرات من الجنوب إيه القرآن كسب مسلمكم كمان ده كذا مديا كمان كمان يسوع ندين بيت ومرتدك كذا لم يأتي محمد رسول الله إقراره رسول صلى الله عليه وسلم كي رسول الله كمان هم يكون رسول كمان إقراره فما ده جهينه يكلي كمان من هاي قبول إقرار وني خلي كمان كي الله رسول ده هم بني كم كمان هم يكني نامت تبا رسول فنوني بكرة تباه إيجن نستوي كنت تكفين عندما وما أتاك رسول فخذوه رسول أجن نستوي كم كتيبا من هفن تاشي وما نها كم هفن نهي كريم من جدورين دواشي بمي رسول صلى الله عليه وسلم ديوانا بيك شهادة كذا ما أجمع ديوانا بيك نسمع كي بيان كرة كافني أي توعد كذي ما أمر يخلي فانا أمر كرة أمر يمن تري وتسمعه فيما أخبر يخلي فانا بيان كذا بوار أنت تجد قبول كرة غايب نكنت تلو من دوم تجمع نكنت أديك يدوم تفين نكنت تكم كريس بس مستقبل غواني كم كريس كليك فانا بيان كذا بيان كمان بيان بيحتر كنت فيه ما الكرة مكي كليك فان توعد فيما أمر أمر كرة كم يمن تري وتصديق فيما أخبر خبر كما تجد قبول واجتناب ما نهى عنه سجر أديك ليك فان نهي كرة كما كليك كما يروح يأمر كما كما يروح يدي بجنتكم ولا يعبد الله إلا بما شرع أدي الله سبحانه وتعالى قالوا نكرم شروا إفاقة كليك فان ندك بكتب أمر أرغم من هيتو كنا كتبنا تبان الله أرغم فرنجين الله ذكر بكتب الله رسول ذكر بكتب أمر كرم عمل كتب أرغم من جاكر كمية دارس رسمي نما لغير أرغم من باي تاتا كمي مريك ترى فاهم كمي كان كتب إيمان ترى كمي كان تتا أصل تتا أهل سنة جماعة عقيدة كذا كنا جهة ترى تتا ميتا هما نما كرم فاهم كتبنا إيمان ترى كم كي بهاب تكبه كباك مي كتب مثال نماذا أدي زكاة مين كشمير كنت تكي سيما ترى كي بهاب به كنت أشيلهم معلومة تيجا أن كوني كلو وسي
iman terikam ga terege himene kam kam hadis bayan kare kuni ko ifarak ko emme kunan ei mawati ga yunna e ko duraj jasad di gad iman terikam ga kibat be iman terikam adi hame hemme iman ko gahdori ga kibaga nifaq was faharik ga nifaq kam guredan kam adi hame hemme e iman kam akiga enage kibaga kufuru ga kam be sama guredan kam adi over bodu shiruk ga male be suredan kam ene shiruk ga male guredan henna be ege sabu ena e kore shiruk ga male ene lazim be sure ene mana baba ke zurta ke govedan hemme qur'an allah taala hikmati wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun min gatene ina fihum iman shiruk qur'an mane ki shiruk dane kam shiruk qur'an no idus mu'minu qabla min respect wani emalgon me dene kan he kame bai kankam usure no nane shiruk ga amado ekhada kame kore jena wagtu murta nane bahan tanta ge faadu kon ne ne kam tanta golu mara kan no te he bes majbur ko pura kame ena ne go sam pure pure ge shiruk ga mikana tawhid ge sam me tafsir ta de tafsir ka algon na adi arwa de ta badana inshallah ko he mi ge ta yuga no be baati ena mes me he iman kam ga ahadri ko ga ge me ko ene shiruk ga mare kore idane hisab lazim be sure jamaat ina ena waqtu di apa deru badana mi dene kan muhim muqaddas take itura nimal pure ka pahan ko ni mawdu ka pahan ko na takal ki shahadat ke dikali kiya fi miha ene hisab ei muslim ko to bala e afahu kiuma fahu den ene ge kibange nafi kula kam feni tikam gawanama ene ge jeheni furatu mi badan ene ge gen to ne ge to kam kuroni ene uduru kam to netto e me kan to furha muslim den ene amre kam ene ene mustatik kam ene ene me shasta ki shahadat ke dikali kiya fi miha ene badani muslim ko to ya fahu den ene ge macca ene ge amal to ge macca biname ene kandalani ene anika vestinu beru ge rasul mi e rasul sallallahu alaihi wasallam ali badage masabe ke mushrik ke dele ne islam और यदि भी इस भी बड़ा गति में से कुछ अमल करवा करते हैं रजब अगले का जामिल उलूम और फिक्र के वाक़ बयान करवा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मंडे बयान में का कमी के करे बात करे हम बड़ा इस्लाम दीन बड़ा करना है बाजे बड़ा करना भी के बड़ा करना को बेकर शहादत क्यों ए इस्लाम का मक देख में बंदा है एक तेरे का में एक क्यों का तेरे का एक चीज से काफर और एतिकाद ये ने बड़ा तेरे तेरे मसालक इस्लाम बात ये ने की बेदा में सिहो बता नोता बिहार कोना मेजी भी हला भी इस जिन से तो बेन कोना भी होगा इधर का कुरानी ये ने हम इस्लाम दीन के हक को कंगे ने के ने आडवा हादा दारुस से मत लेक्चर हिसाब में इस्लाम में शहादत जिक्र किया ये ने हम वक्त में देख कर जिन तक का जिन तक का ये ने के बरोदी नहीं ये बयान कर पे एक बस में किया अपने हिसाब में इस्लाम में सही मान है ना में सही नहीं है एक दूरी का इन इस्लाम में कियासी देखने में की में एक जिन्स कहती तो वो तो जिन्स काफर में शहादत देखने में क्यों मैं की का तो मैं रमजान हिसाब से के फाउंड के लिए बच्चा करना है जब बदन हिसाब का बिल्कुल को है ना मुस्लिम इस्लाम को ये जफात मुस्लिम की असर दारुस के मादाना itu suad ke utiya hisabu musaddiq wa ala sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zakat sudah suad ke utiya hisabu musaddiq wa ala sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum